kwa igana na tumuku leo gwiciria na twarithi ore nyendaga tondu kira kina bata this time round ni unity ya andu a Mount Kenya ni tondu after all ni twaragia hana ni ndage kwira gutiri kundu kungi kwina inegene apart from Mount Kenya. Yes, true. Gutiri kundu kungi kwina bara tiga Mount Kenya na gutiri kundu kungi gutai na tabarira cia uthii wa na mbere tiga Mount Kenya. Yes. Muthenya ile ndirakuria ni uhoro wa kavindu kana tuonete twi nawe gagu ithatu cigeirwo irio igiri ikirwo ari yes ino kiria ciothe nege gatu nege kugura riu icio igitigwo na ngaragu ya na bara ya na ndakora tota gutigwo hau o uguo mucetho ne betie gu cut kindu tungita posture ya tungimita leader riu uria tungita leader kuga ati riu ndiraigwa ni mutongoria wa gicigo kia Mount Kenya urari tundu era andu anya ndarwa by the way enda tagaka kamwe ni jiguire kanogora muno ndi muge muno no ndire kirimu kuri o kaundu njui na ndarora ngukira tene ngarora ngona gatuma ngona tukibangirwo na ciana citu ihuthirwo utugayania aciari ciana ici ni citu muciaririe muciere ciemenyerere tondu ya mugikuyu tumenyerere twendane ndukanoe kahiu ugatheca muru wa nyukwa mugongo arorete mbere ndukana iguire mwari wa nyukwa wiru ati ni ahikio ne gitonga hihi gitonga kiu nikio gigathomithia ciana cia rekei twendane rekei tuiguanire tha kuria kungi guothe gutire kundu andu bararuithanio no guku gwitu tutigatuike irimu kei tuhige kei tuhingure maitho na tuone mbere tondu twaikara na ugi ni tugakinya kuria Ngai witu endaga we ungikorwo gitubangira we umenye mukungire akorire mukungi akorire tuikare na ugi tuikare twendanite. I can't even believe statement of the season. I'm telling you. Yes. Na reke gwira ni arambiriria ega muno. Ndire muge muno. No ndireke. Ndire mukegu. Ndire o kaundu joy. Na haha I'm telling you. Kiria kirabatarania riu Mount Kenya. Ti kindu kingi. Riu ni korume ga kwaria the truth. Yes. Wa uria kurathie na mbere. Tondu andu aya wona twacagurithia aya bunge amwe na twacagurithia no igua atari we no mubunga kia bunu town ona ti ona ndairu no wirigite kuigura wanyua kiaria ri ata koiburi wirigite kumuigua kiaria ni wirigite kumuigua handu asa. That's what we are talking about. Yes. We need these people to come up and together raise issues cia andu a Mount Kenya. Tondu wariri tutia mathurire makarepresent issues cia andu a kundu kungi tiga Mount Kenya. Mount Kenya kindu kiria rabatara kia mbere ni kindu gitagwo unity. Githurano kiria kiahitukire ri ni twagire na ngayukano ya njuru muno rumena rwari iguru muno ruria rutari rwa diffuse even today na nikio ndira comment mundu gwitwo the DP. Yes. Ndira mu comment tondu wariri riu toni that is what is needed in Mount Kenya. Gutire kindu kingi by the way tondu maundu maingi maratukora na maria turacemania namo ni ithue by the way tuhana tari ithue twerekeirio mugui riu ritanjira atiriri turaria uhoro wa manyumba kana na guku mathare na ni uraigua andu magiteta makaiga atiriri ithue ni turamaka tondu nyumba iria irathukangio ri na iria iramomorwo ni citu no one is talking about that. Gutire mundu uraria no one is talking about that. Yes. Tukari uhoro wa gikomba no one is talking about that. Tukari uhoro wa mikorobia tiga tu aria mararie na hana macokire makiuga kaundu ndeiguire macio akiaria ndeiguire etagwate wa na haha kiria wa na haha rugongo o mwana ki uria witagwa gutwikaga ati ndaragie ciugo ithatu bunge uriko kamwana kae na haha itoika koroge gaku gwatwikaga ati anga niko kahotanire hindi na kahotana na UDA mahotanire kana kaiburi hindi imwe ithurano kia na haha Nwanyita Kawanjiku. Why matiaragia where are they? Meko. Uria wakoria kiria rari meko. Where are they? Ndumaiguaga handu. Ona Limuru. Ndumaiguaga handu. Where are they? Tondu wa riri gutire wandana wa mugongo. Asa. Na nyumba na rika itire cia katea itete imano itiumanago koguo ri kindu kia mbere oguo raigua ni kioigua ndaiga ati ni nyendaga haria harathie wega reke tuge ni haria katea ni harathie wega haria hatarathie wega ri reke tule ko tuge hatirathie wega na mundu akaugia ati tondu ati ni twiga hatirathie wega tondu ni twiga hatirathie wega mundu aigia ati ni kuhuru asa tawe turaigire mundu gwitwo wa iria ri yes
nego tahiki aratahikio and it is the truth aikaririo nguru rero tahika wariga okoro he kindu arite ne githe toginya gitaige no nginya taike okoro ne kindu arite ri to kimenya aginya utahika kindu ri yokiwa ndarete kindu exactly no ndingimuhaka maguta haha ati njuga ati ni kuonerwa aronerwa kana ciathire cia ikuruki I cannot do that. I cannot do that. Koguo this is the time. Na riu ni nyambitie kuona riu hena mundu raria ruthiomi rwa andu a Mount Kenya. Kile andu a Mount Kenya marenda kuigua tha ici. Nikio kiu. Uhoro wigie resources uri kugayanio. Uhoro wigie ndeto icirakungo ati ciana citu no cio irahuthika. No mahuthika guka kuhura ati mundu wanyu murwanyu kwarorete na kuria githie mbere ri ukoya kahiu umuthece. Kire itange mwacua ri ni hau arari uhoro ati agicoka December akaigua nge. We ndatheri wira ucio nduhotekaga awa reke nguririkanie we empty stomach wira ucio nduhotekaga nge no uciage but wira ucio wakorwa na joy onaguo ni commendable. It's very commendable. Yes no naho ni monio ri what they are supposed to be doing ni mathondekerwo opportunities maundu maya turaigua ma stamp duty ukaigua ati tondu ati githunguri ati ni metropolitan tondu gwitu ni metropolitan uigua stamp duty 15%. What is that oro wako iguaga ati turathie na kindu tureta bill eno reto ya finance bill ati gutwike ati kata nguku na ngui iria we nacio ati no riri hagira na iria agwaku maundu macio by the way ni makuhinyiriria mu Kenya. Now it is time now to wake up and smell the coffee. Smell the coffee. That one how netiki how netiki how netiki so especially sigo ta icio ri ni uraigwa na muthuri wikindirite ri uraria sigo icio horo wa Mount Kenya. Horo wa Mount Kenya ni ukubatara wario muno na rumena ruru tuturaga naruo kata rumena ruru tukoragwo twi naruo uhoro uyu wa ukorwa ati ndingikunyita guoko ndingikuonia gacira ndingikwira haria hena kindu tungiona uhoro ucio niguo tuninite na nona ni ithue enyewe ti ati ni mundu wana kuu njora uma na kuu guka kurehe ndeto ara kama gabanirire bagabanirire tu tondu riu ri tugugika ate ithue tondu mabatire ko makigamba ithue na guku turari horo wa finance bill o maragabanirira horo wa itu uigwa no thista ni gukigambo uigwa o makiari utire na iciri ethiete gutwika Dubai andregire president wao arari ku arokiri arathie ku arathire ku ona ndalathia ka state house state house aroka thiete iciri acoka kwao uri waigua guo uri waigua president aracera tari mundu wa kawaida tora ingithia maraciniki mucii na nyume uguo niguo na mwita bururi ukiako kathiete iciri amena harugogo ni uraigua makiari amareka harambe mo makarogota milioni 50 na harambe mo uraigua o weekend kutiraga ka function alafu egwe ukirwo ndege ku ira oba gota nyoni we waheo 10,000 na woera kioro karume andu wathie kuruma atongoria ri angi handu ha gwiciria uria kungi ukate resources igayanio urenda igayanio na kilomita na uria ciana citu cikuoyo kwa jesi uria mekuothio kiria NYS na borithi na kuria kungi uria tukurehe resources cia kwina andu uria barabara citu igwako uria tukuona mai tondu gwi kundu kuingi muno central mai matakinyite uria tukuona maundu ma muthemba tocio kahua gaitu macani maitu ciana citu uria iguthoma maundu macio mothe nimo turabatara no we ni 10,000 wathambie kanu urume andu na nduraruma andu akundu kungi urarumwo aria mwina wa Mugikuyu mundu wa Mount Kenya Mugikuyu kamuko muciaritwo ni andu aya kakuririkana